Setiap amal perbaiki prasangka. Ibu, Bu, pada ini prasangkata. Iya, kesini prasangkata. Apa itu prasangka? Zanni. Prasangka. Ya komita kita matinulu masam panjang. Monro masih emelo doang. Woi, ya kopure masam paja subuh tawe alena pali mateng masu pali masigi Itanga imak kadawe ahli ibadah, luar biasa ibadah. Ternyata ya minonro masigi tu limelo doa megalada kasi indrena. Deno lewaja imonro ti melo doa ko masigi. Kebetulan nih macai ibenena timonro masigi melo doa we puang masisa ka mako ko paniruntuk mana ngi SMS ku bene ku we puang ni tamana ngi ku we ai. Akhirnya lama di masjid, tapi kasat mata melihat maka doi ahli ibadah, yang gitu. Mita kita saliwang, mak baju-baju kos, monro minuk ko kafe, maka dinasang ay masolan yatin na pa ustaz kafe maninan ruang, belum tentu pak. Makanya yang diperbaiki itu adalah prasangka, perbaiki pandangan prasangka kita. Ya kok maka sini prasangka tak bahagia ki. Karena apa yang kita lihat pasti akan memantulkan prasangka yang baik. Tapi ya kumasolangi prasangka tak dengar kebahagiaan. Wareki saya dicontoh, Bu. Ya kotai-tai idi beneta pa tatanga i beneta macantik beneta. Bu cantik beneta, masurito pa badana, mulusto pa tapana. Tapi ia koyar tuli terbaya kota tamaka da beneku pacai-caireng, beneku panokoreng, beneku pak gosip, namo maga cantik na beneta majato pa kita tak minta beneta. Tapi namo maga aga senai engka tahu biasa-biasa nih. Detoma nama cantik, tapi ia koyar angka lalen na otak tamaka da yano tongan ne biasa-biasa tapi macam make buwe pela, macam cak beru-beru, dena malesi macai. Namo dena cantik tapi magal loto yita iro makasih. Kenapa? Bukan soal cantik dan tidak, tapi soal bagaimana prasangka kita kepada orang. Nah itu Pak. Jadi kalau prasangka yang rusak itu semua jadi rusak. Nah ini jamaah dirahmati Allah.